agroecology na ende nithini wa kilungu cha kilimo hai kila kitu kwa kuni Biovision Africa Trust muthenya ni wa umundi twina muthenya wa uwimi twenda umana mehithe wa mayikata wo uwimi wa agroecology wili ata ni kindu kitoneka kana kindu kitatoneka muthenya ni wa umundi twitinda bana aimi na indi kwa o yutenda amba umana yani chao kila kitha kiendeye aimi alame ubika bana chao pangine meitha maisoma ni chao meitha mayonwa nye nita wa Robert Mutuku na indi na utume utumani mukuvi ku Israeli turuka ndai mwitano etha wine kulyo na ndi twithe wa tuisungia ekulyo yaku na indi kanitho che mweni witu ulaindi te kwa kia tutavieta wata na we akwati echao ndini wa munda na tutavia utuyo uwe wita wata karibu sana wa mukite hata ni amukite nesa asanti kwa isitwa ni Joseph Mbithi na nembundi asia emina nenema na wa mundane ve wemi obulanete nituimete mimea kivathukanio mundani tutumite technology kivathukanio twinandithia na no tuimite withio wa indo nondo ndwikala uyithio tena withio na tukakethwa kibuo tambua okila kitikite kana kethe tutonyo kitumia na no nasi twine busweseo county government ya Makueni ni na tuseuvisia silanga kwa une tu pump kwa twenda jitu tema throughout ugethe atikwasia tukaima ebinda mbua ni kana wese kwethea ni twaendeana kuola gap ila ya umithia wali nondo twina liwa kwa na kwa ila twina irrigation tukenda tutonya kwa throughout kwa ule ukethea tonnage kana kila tunagetha ni twachongela ngano ndwa nituongela muono wa irrigation. Asante Joseph Mbithi na indi nitwenda umana yotu ikeva utuiweta wata ni kana withe olotu ciaicie ndiri wa Mutongo TV kana watu ithukise ni wamana tukite live kuma ba utuiweta wa Mbakoni we sublocation ya Mutulani ward ya Kee Makueni County. Asanti na indi muthenyani wa umundi tumana kana kwi few day yo ni chao kila kithe wa kiendeye muthenyani wa umundi na kina bata mwau kwa muimi kila ki umundi ni mawonanio ma uimi bala tukwintha na exhibition bala tusomethua na ndo ala ma input ala maseuvasia sindu ila tutumia munda ntambanda wa ila ite sumu fertilizer matusomethio na maundu ma nutrition na twauma pa une tukwintha na session ya farm tour kuthiuka ba mundani mundu asome ni chao kikitu kivathukanio na miondelengi na nitukwintha na unenania na serikali witu wa county ula tukwintha twina waziri ainena na mwene nthi tuyikela tumita dialogue kunenania tumanye mwea ola tunakwatie wa agroecology kana wa uemio withayo katika county ya Makueni tumanye nata muemio kutetheka ni mwea osu na muemi no kwenda atendo manya ni chao serikali yekwika kivathukanio na uemio longi wa kawaida ni kana wese kwithia mwea o tunase uvisi ndunathikiwa katika kabati kana ila tusieta archives ni mwea uthukuma na mwala mailite uka muthenyani wa umundi kusoma maundu asu aweta nao ni aimi na pengine be kindu beitha mailite kuiva ndiongelela bau na nitu kwintha tutona maliu ala mate nondu maseuvaua na ala tuthoketie muno naimi mabulanete ona ciana cia skulu ila ciova kuve ni maile kuko makasoma na ba maekindu mewiva nundu mold stakeholder kana ngwatanio cia mashirika ala maseuvitie muvango ni maungamie kila kindu ni kana wese kwithia muimini wa soma amanya uimio uthukuma hata na wa mutethia auma ba undu uthio mutethecia kwika maundu kwake mundani ni kana withia ni wavindwa na tuyola muno utume wa sumu ula tukuona matukwa transisia mawa tukuona maingi mekivathukanio mekinye nundu wa kwintha andu maina kuelewa uemio na hivyo tukwenda andu maume ba masomete na hata waile kwika ni kana uvindue uemi tusuvie mawithio luluko meitu na tuesuvia indo
na tuete ukwati nondo ila twaima kwa mfano Makueni eje maembe maingi na masungwa ila twaima maembe asu me masio matena chemical with their demand ya kutumia ba locally na export ni aete ni kile GDP ya county jitu ya Makueni wethe ya mwimini wa kwata ukwati na twaolanga alama ya kukwata mbesa ile itomeka katika mauit mbesa isu itwa itonga tweka development mebelenge. Asanti na indi musiaisia wa Mutongo TV na mwithikisia wa Mutongo FM tukite mwakwa imwe kuma ward yake county ya Makueni muthenya wa umuthi ni muthenya wa aimi kuka usoma maundu makonetie agro ecology na indi etha wina ikulio na ututumia utumani mukuvie kwisila ili tukenda imwe itano na itwithe watu ikunikila utumani waku twina Joseph Mbithi ula ni muimi twi mundani kwake na ingine ofisa kuma ikundini ya BioVision Africa Trust ala methia wa maikuete ya kilunguki cha kilimo ai na indi ila tunene ya agroecology Mbithi yoki ni chao agroecology ni chao agroecology tuinena kithiomo kila muimi utonyoelewa nusa agroecology ni term nene ya kisungu ikuete maundu ma mawithiululuko maundu ma ndithia maundu ma wima witu wamwe na agroecology kwa kuve noemi ula ubetangite sindu ila sisumu na kubundisha muimi ne sieva katika mazingira aloilie utonya kutumia ni kana okethea ni wa umethia kana ni wasiaithia ngetha yake ate kutumia ngalama mbingi atumete sindu ila sioneka paguve na muimi pata ngalama nene. Asanti na indi na sisi etina witu nimguona munda wikite nesa Mbithi kwa tuelesia ni chao kila cha tumie we mwene ta mundu wenda ulikandine wanema yithayo kana agroecology kindu chambe wasisia agroecology no gwethia nenema waima ye usubia mawithiululuko withie peto midudu twevuta nzuki tumidudu la tungi tusubia tusaуваsia muthanga muthwana tula tungi tuonthe haya no kwithia katika ndithia wi mali ute na madhara kwa indo ila si ukunenge products ta yia kwa unye na likila nondo nenesikana anytime ngoka bao no tukune nanza na ilo likaba mundani ngosa etha imboka ngathinga uwa lakini etha ningutumia sindu tanda wana nenengeto 7 days na yana nesi nenda de risk mawauta cancer na pressure na sindu ingi mbingi kwa na likile uimione kana wese gwithia nena mawithiululuko makwa indo twi safe kana twi na muisio ndo asindu ila tutumia na wasisia ngethesu na wa methukisia test ya ngethela tumasia wemini oye kibathukanio waya etha ni mboka wekia na wakombea na mboka lengi metwe na fertilizer ila ingi withia no kuwa kibathukanio no kamia ea ukaia mboka mithembele isu imete na mbolea ya kawaida isu imete na agroecology na isu ingi imete ona kwa chewa muka withia no kuwa muke wikibathukanio no tithia jimboka lo tumete fertilizer no tiwe ona sukuma suje na kiwu kingi mbewa ino ingi imete na agroecology ko agroecology na waya no kuwa test na moimienda kwa yake ndo ni kuwa kena binya na tunenga in terms of nutrition kana pinya wale usu wenda we mwingi na wenda we museo wakombea no long. Asanti kwa imiala mokite muthenyani wa umuthi ni utuika wiba kana practices ila meitha mayona pengine ba mondani kwako chambe wasisia beti na wakobe maimala meta wanzaipit alatu imatu kiambe mbaitano nondo wasisia ukamba mbue jitu bajuta Makueni mbue ituje ndaye nini kwa uno lazima tubundisia iminoto ikawiba ulama tonya kuketha mbue su nini makakwata usiao usune uo utoikola yutu ile bakubi na uo pa abe utoikawa regenerative agriculture ula ubulanetie smile bumps ne itungu si ile nusu mwai na kitungu kila kitonya wacha kupanda cha futi umwe kila cha kupanda mbemba ni kana kwa uwembu ya nini chake tha witheli waku ndwina mathina na nthini wa munda nitwambeiye kibuyo nondu ni mwesi kana nitwithitwe na uvindu kuwa nzeve
na miti ni nzia imwe kubanda kwa miti kivathukanio ni nzia imwe ya kusia kana ila kwa kisungu tumeta mitigate mathina acu manzeve kwa utovulanite sindu isu ne sindu imwe cikwintha itutetheesya withie twiva kivuyuni no kosa muti ta kivakado kana mutunda kana muti wa forest ukethia ni wavanda wa utetheesya kukitana mauve ndugu acu manzeve na kukwata ukwati nondu bado kivuyo ni generate income miti ila wavanda yukunenge liu na ni ukutetheesya kukwata ukwati no tethia munda waku ni circular numete not a circular economy balotonya kwithia everywhere no kwate kindu na uma ba naenda ba indoni na kwata yeia kana na kama yeia na thocia no na kwata na nywa jila yengi na nguku na sindu ila ingi kwa uo tethia na mbuisi obo utethia mundu waku all year round ndwende wikala utena liu nondo wena sindu cikivathukanio na katika ka agroecology netwenda kindu kitwa biodiversity ukethia wina sindu kivathukanio katika munda waku ni kana withie ndwina nsa nisi ila tukwasia tu food secure ni twaile kwithana liu kila muthemba all year round pata ivinda limwe twisa kwithana nsa tukwithana nsa. Asanti na sisa ni ngona no bandite mbemba na byo na sunflower we na nzu muno kwa i sunflower ubandite nondo we ona bata nasio kana si nondonge itetha cia mondani kindu chambe sunflower ni attract ya nzuki na nitukwenda liu ito pollinate we Number 2 twina program na hii katika national government ya kuvanda malasu ni kana withie ni twaketha oil kwa ila yene nguvinye ya nunye mauta na balance akana sunflower cake ila yikuma baunde ndimitumia kuseuvia liua kuithia nguku na indo ciakwa kwa uva paekindu west nao mithambe esu nao ndimitumia kwika composting isu ya sunflower na niseuvia vo nikwatia no kuona neona vuva kwa ino ni compost niseuvitie kuma o kurecycle sindu ila chuma hapa mundani. Asanti mbithi kwa tutwayo kwa kuvi yowe wambililie ba nkina munda waku wese ovika bau nina mawali ukwelme bala wonete kuma wambi ya wimyo wa agroecology chambe na mbie kusoma pe resource center ndeneza kuandikwa Biovision na ndi resource center ya saku ila yikatumane na soma undu agroecology yikawa nevinda yunda ine naenda skulu nasio kaingi natwawa nasio kaingi naenda skulu nasoma lakini naendie naeka different course nekita maundu ma project planning and management lakini nasio kienge naandikwa ni Biovision natwawa Baraka nathi nasoma maundu ma agroecology na kuma bau na nasia eka kisomo ninailokiete ba mundani nga practice na nondo ninasie ni buso yakwa cia nina munda munene nyine nasie yuna mukana thie musio we munda wakwema batu ina over 20 acres bane tuimite munda ni munene over 20 acres ila imite na kwa kungi kibathukani kwa ungabulania kwa jumla nda around 50 acres ila ndonya kwa cia tutonya kuima na tukakwata liu kwa nyela nasie isie nona paye vinda yimwe tukesa kwintha tutakwenda liu ona twaenda demonstration ta yutu ina maandamano twenuka no lazima tuke tukesa kwintha tutakwenda liu ona twaenda demonstration ta yutu ina maandamano twenuka no lazima tuke tukesa kwintha tutakwenda liu ona twaenda demonstration ta yutu ina maandamano twenuka no lazima tuke tukesa kwintha tutakwenda liu ona twaenda demonstration ta yutu ina maandamano twenuka no lazima tuke
si undu focus ya nona nima netialasia na nyina alikabo na mabinda kwa mabinda ene thi twandiketha pe webinda ina kethete mboso makunia 40 na twathoosia no na tialelwa ni kindu ila mboso ya yellow beans ata ino tubandite nyota kwa unene sikana uemi no tialasia na asisia diversification kana sindu ile ibandite tofauti ba wethe nyingalama ya kuthoa liu mbene na mbie kuungamia always food kana liu ne basic need ni kindu cha bata kwa nethuthia emi kana paamo ndani wa mino bosa serious na watu ngata biashara no kwata kindu kitonya ukutethia na ikatethia andu maku. Asante. Ningona mbundani waku no bulanitie mimea yikiwathukanio lati unene ya maundu ma agroecology intercropping yende ni na itetha siata kubulania maliu mondani chambe wabulania maliu no getha maliu kibathukanio etha no sauvitie muthanga waku nesa wisa kwithia wina mbemba wina mboso wina nzuu na wasisia timing cia maliu ya ciuka kibathukanio we binda ila mboso yintha yimbe ukethia binda yu wina liu mbemba ituke binda yayo na nzuu ta yune wena kwi nzuu utethia wabulaniu ni wa kwata maliu kibathukanio kwa ngalama nini nundu wasisia ba withia mbolela ineke bau imane yu ne umia maliu kibathukanio ona mbolea the same ndiki ya mbolea kibathukanio na etha no kusubia maundu ma midudu wisubia once withia ila ngalama ya kusubia mimea yikibathukanio taka ni bandite mbemba cicio ka withia bengalama mengi but ila na bulania kibulanio kiu nina kwata maliu kibathukanio na wethia nyinde na thina wa liu wako ya na maybe balance ya kuthosi na ndi recycle liu isu etha pe makusa mebane na ni matumiwa ni ndo cia kwa ni cia nenga mbolea na cia nenge yeia na no kwata kasau kana ndo nyotho cia kwata mbesa wasisia mimea su kuna tubulaniti unu kuna be mimea ta mboso na nzu isu ni ciongela au no muthangani ukethia yu muthanga kwilanga la manene ya kuuno ethia ni kana unenge ngetha throughout ni waola ukethia mimea su no ikutethia ne kutethesia kwikia no tethia mimea ngiyo baune ripelia tumidudu ya unyamuke wayo uyethia tumidudu tuyokova kwa hiyo tethia kwika mimea diversified ni autethesia kwa umethia na waola ngalama ya kuciaithia. Asante. Nunene yeyo lowa kwise ubisia mbolea na ndiye zikana director witu no tukwate visa wa ya umbite hu ndiye seniki agroecology ni discourage kutumia fertilizer na mono kutumia mbolea hii ya composting kana itena chemical chambe wasisia mbolea ila ya fertilizer
wa Mutongo FM nitwitia wekeo nundu wa mathina sumaki mitambo na ini twasiokethia twi ward yake county ya Makueni kilunguni cha kilimo hai kila kitu kwa kundi BioVision Africa Trust muthenyani wa umuthi kwina mawona ni ma uimi kana field day ai maibika aba ni kana withia ni masoma maundu mekuthukanio makonetie uimio withayo kana kilimo ai kana agroecology ni nake Joseph Mbithi ulani ofisa kuma BioVision Africa Trust na ni muimi twe mundani kwake otondwene ndini wa TV yaku na indie wa wine kulio tukulie kwisalaili tukaenda imwe itano na nitwithi watu isungia ikule yaku silili kama ndoni wasa itatu Mutongo FM tuitha tuikwata vilingi wa mauvo na indi ba Mutongo TV twiti watu endeye ne kana withie nitwamina unenania wito kiokoni cha umuthi twende kunenania yolua kuseuvya mbolea ya composite ya wende na kuelesya na hindi wituelesya ni chauke la kitomeka na yune ndo tutavye yo mbolea isu wa mino mebanga itona kuikala ibinda yana atanika na evye ukuotwa emondani kaingi technology la jitu utumia ni bani tumia technology kivathukani sa kuseuvya ino yitu inayo ino normal compost nienda 300 na twina ngitu kwita mbokashi yuna ile kosa ombolea no ngame improve ngaseuvya mbokashi ya 3 weeks ngatwa mundani kivathuka ni chao cha mbolea hii na bokashi ino ikuya ibinda ya 3 months nundu twenda ebie kabola itasembethetu but bokashi wasisia sindu ila tutumia tukwikia sindu ta yeast na nitukwikia molasses na tuebulania na sindu ta mabuti na twikia moula ila sawdust na nundu wa yeast yeu ebyoba mituke break ya down mituke kwa kila muthanya twikala twitani nundu wa byobula weba ko through that process if ebesa mitukange na ndo ina sindu si utethesia agents ila siebo cia utethesia simekasite bio nikana withie ne muimi ni wathi no wakwata mbolea ya kuthukuma kwebinde kube ndo twasisia mbokashi nayo yekwenda address issue ya unuwa muthanga kwa mituke nikana ethane muimi wina kiwu tondo jingwenda kweka irrigation withie ena mbolea throughout ni waceithia na ni waete muthanga wake na watumia mbolea no kwebinda bebinda yebika withie mundo suwa kundukwenda ndukwitia mbolea we stable ni kwamba cia nje kwebinda tesa kwetia ko nicho tukwenda utumia mbolea itonya utuola cost muno na iso be amawethi luko utethia leulo kuma baune leu safe kwito kwa kutumia na ila balances to recycle tukwate mbolea cia nda indone nondu indo isu twesa some products ta ya na nyama nacio ni safe kwito kutumia pengine muimi onwe kuolia na waweta molasses ni mwe katika kuseuvya bo ya unumwe na bokashi pengine niba utono wamekwata nundu ini si usigo utono ida withi na munene muno kwa muimi agrovet sitoni thoasia tosa kwa agrovet na wazizia kindu kingi ta yeast ene seme okulia yeba ona waenda supermarket withi na yebe munini kwa wazizia yusindu isutu utumia kuseuvya mbolea yitu tethia ne sindu cia bei munini na yitethia muemi kumethia liu wake ate kutumia ngalama nene kwa twethuthia muemi tucioke uimine actually tuwito uimi ula waima watene nundu mwaitu na mate asoma na science ni matia mundo kwebinda ukamba kunoa ingi makaima kaima bandu bangi although ebinda yu population ndia inene na ito yinundu itu ene population nene icio tukite na technology ila itonya tethia kisio kinini ukethia production ne anene ne kana muimi withie nitwa yaka ku import liu kana juma liu ala no se maliu maingi maitu nala tutumia ito kwa watutumia GMOs na ito sisi na side effect kwa imi maitu although me asia matumete GMO tukwata liu mwingi but na sisia kulingana yuna ujuzi ulane na uo to practice agroecology tuka support aimi ala small scale me 70% kana miongo muonza yulua yana
miasuma kaimanesa me miongo monza yulu ayana nthino yintha yi food secure kwa nundu twina ila tumita national agroecology strategy ila ikuite maundu ma agroecology ngolia ona serikali nene ikekia kinandu kianite kusupport umethia wa umethia kwa imya 70% nikana withi me miongo monza maumethetie nesa nthino yintha na liu akuyana na no mama tu ma serikali yi import liu me 70% matena liu nuno maiye mali uyanite kwa makai mali uyanite withia twina liu akuyana Asante. Kinthini wa agroecology ni agroforest kana kugulania mimea na miti na sisi ni ngona muundani kwaku vyo miti ubandite kwa tuelesia yoki kitethe ya siata muundani kubandani sia miti na mimea chambe nituhitaji muti nundu mapinda maingi la tukwenda mbuya twisi miti ni attract ya mbuya nthini wa agroforest isu tuyikia miti ya kitheka yeyo kani tuikia miti ya mitunda na ni mwisi itunda ni part and parcel ya nutrition itu ithitando ni liu na bado agroforest wa mesisia kwa nziengi nubanda miti tambwa utonya kwisa kwatu okaka nubanda muti wetunda utonya kuya na withosia jila yengi kou wasisia kibulanio kia agroforestry kiutethe na veo miti medicino wechametho vanu kuna mutita muringa utethe ya sometimes yona ila wa muringa ni wa ndawa ni wetethesia kou utethe yona ngalama ya kuthi sipitali ni waolanga wethe agroecology ni ya keta kana ni ya kwata ilio mbingi itonya kutethia weta mundu kethia ni waolanga lama isu. Asante ni waweta moringa twathie Ethiopia ni sino wisa watamboka ndisi kana ku Kenya ni twambie kuya tamboka kana bado tiwita ndawa ni tuisa atamboka ithini tuisao ni tuisa tukawekia tukawea tamboka na utethia kwitu watutethia na uyethia yungalama uyethia health wise we nutrition wethia mabinda maingi kindu taikuwa chuko wakipeteta nundu ya sindu ila right nutrition yakuje sawa ina utethia kwaku weta mundu ni wa thibasa kila kingi ndi weta wethia mabinda maingi sindu ila tuose ubewa yuta mauta makwa ya ti safe tuesi esibalasu umete na isio kona yuta serikali ya makweni ende na kupromote umethia wa sunflower muno nundu twakamua mauta asu ni mauta tuesi pala maumete na mekia ukaenda karo katumane kwa ATDC alane Agricultural Technology Development Center mena mashine ya kukamuya mwemi mauta na ekuwa sunflower cake kwa hiyo tethia kwa mwemi yana yoloa yana na wase ugi sindu siake pa mundane akatia lia sindu ila sia uthondukane sie nini na kwina nzia mbingi ona ila kukwambiwa maundu mali unokwesa kuona maiyani mekuua kuma kwa soga mubia oba kutithia wawe mwemi wa agroecology nesa almost 90% ya sindu ila wikwata pa mundani kwaku notithia waolanga lama itweteleletwa ni maundu asu onthe mbithi kwa tuelesie uyambia wemi wa agroecology ngalama ili ata na nundu ni wa maniye ni wo wendesie ngalama ili ata oyu chambe ilo set technology ta kwinza maima kuse la smile bumps ni wintha hao na ngalama nini but ngalama isu nilioleka as time goes on yenda iolekete the more we invest pa we mineo weke angalama mwaka wambe miako ile ambe kane 3 miaka lenge yu withia ngalama yaenda yikitata iolekete nundu yu withia ethaye imata yene nza ya zaipit nina kwata ngalama at the start but you season ila tuendete na umyale une bendu wa nini ngongelo mbolea ethaye you need mbolea no tethia disturbance ya kila bandu ni waola kwou wemio wambia na ngea yiulu lakini uenda ngalama yiolekete ukesa ithia po bandu baubika wesa ithia nota
twasisia in percentage yukitwa ta like 5% yulwa yana no tayo cost ila yikulika ba no tithia yule bela ya imbinge ya oleka nondo yuko ukosa mundu ba avendu ani maima ndatekio na mithenyeli na wasisia thawe mwebae tuko silingi 500 etiana na mundu lo kuiba athukumia ingi macioke ni mela kawaida na wasisia ju undu mawithio luko mathuki andu aingi alama imani mela ibai iteuketha kigu yo bai ulu withia mundu su akwata obathei wa kombea na ngalama yakwa iende na kuoleka kwa agroecology niwo uimiula ukite kubetanga mathina ukamba maliu na mbuela nini twinayo kana mbuela nini tukwata kwa mithangela twinayo twamea mucha tutumite mautwika tutumite agroecology kana uimio withayo niona ithie tukentha tanthi kana ethane region tokamba twina liwito wa utwana na bai kindu kimwe enda kwintha wambite obuna eka kuthosia iko utu encourage ya maimeli umesi kana nimeuya utena madhara anytime jua na ngendo ya mboko iba ndo need kulia kana mbokezo ya kwikia iko nundu most of ona inputs kana sindu ila tu utumia ba ina sumu no kuno biopesticide kwacha na hivi because amwanza toso mboka witha mbucha no iki iko notiende asante thini wa uimio ni kitu sisia muno unauwa muthanga nikila ngwambe cia agroecology na mbiye muthangani kindu chambe weta mundu ila wa muka nika no kwate vinya wa kuthukuma ni wambone nge mwesu wa kunyao liu ko unao mumea kana muti wondo bandito ba muthangani ndukendo struggle kupambana na kunenge mumea direct wewuoka ithia muthanga ni kana naguo muthanga withie mumea lo kwikia bau ko isu ni secret na waithia muthanga waku nesa no kwata ngetha ebinda yasa ko ni twaile kusubia muthanga ni kana subia mimea asante ni chaukela kito no twonethia yumo ndani waku kana muthanga yu ni museo chambe wamba usisia mimela yeba wasisia kundu kwingi andu ala mabanda mumea muthemba umwe withia enda bande mbemba yeyoka lakini ba wasisia mimea ndu ebulanete taka tepa no mimea su ne yikanesa bailu kwa mimea mingi yikibathukanio ba umundane ni wona ni wa ukuya kana muthango su nwende na kwikata ni musubie ni kana usubie mimea kwa mimea sign ya health crop kana mumea muyani ni kukuya muthanga uo wina liu akuyana asante na kwa tate kwambia na kisio kinene ambia na kisio kinini kila utonya ethane mbolea unikwikia kikole mbolea nesa ni kana withie kia mimea yake bau ni ambia kwikata ni ambia kukila cha keli ni ngwenda endesi kana uimio no bulene ethane ukuima uimio wa agroecology nombaka and the kana no kwikia indo bau kwake na sindu ila itetheani acio na etha no nzuki withie munda waku wena kila kindu kwou withia uimi wa agroecology wintho bulene mimea ubandi wa miti nthini ila tumitwa agroforestry na nukwenda leba yambe utambia no enda leba nijo tukwasya wambia kasio kaini kalotonya kumanage ni kana withie wambia uimio ndwisa kweuo tulu na usio wa uimio wona resort chambe weta muimi no kwata au thuthio wa kwenda kuongelanga kwou
step ya kuambia panini notienda wongelete ni nzio na itambia ila yengi uyenda wesi kana katika uimio waimana yaso gethea sindu mbingi sikita kweri saiko ethane kuseubia mbolea material mauseubia mbolea meuma pa mundani na useubia mbolea na kuseubia mbolea twachane continuous ndo ile saikala muthenya no mukwa kupata mbolea yende na kuseubia ne kana twende na kunoethia muthanga nondu bai muthenya tukayaka kuya kwa une lazima na muthanga wekale we wete ne kana na utunenge liula kuya yo niguo kana munda utumite mbolea hii ya kwisi obisia kana ya ng'ombe nduna muno ta munda utumite fertilizer kauni kagwebyo nondo ebinda ila waima na fertilizer na kwa makuya na sa fertilizer osu no koda utent kubebya muthanga kubebya mimela yebau but palabe mbolea ona waenda yuba mbolea nendo wike practically endo kwate ba uise kana mbolea sute moist kana ina kimi nondo mbolea ne stoya ne yake uo kwa ebinda yasa kwa to encourage aimi maitu matume mbolea ite expensive ite na madhara kwa maliwela toima ite na madhara kwa mawethi ulikona sindu ile sikala katika mazingira maitu nikana wethi nitwakwata ngetha yanite na ngetha utonya kuya utenanzika nusi peo maliu utonya kwebwe kethia no ya lakini weyovune weonanzika kana liu no utonya itha na madhara mwene waku niguo kwa ona waenda soko ukethia waenda ona wesoyo mali uosa misamo ni utapacha kana leusu umethetwe na mbolea ila itatumite chemical kwa keuni joto encourage muimi nikana ambe kusisia babe mawithi uloko make ni chao kitonyo mutethi muna muno ithi twenda atilengala maana atumithia leu utonya kuiwa ebinda yasa utena madhara mwene na wae utwa sokone nondo kwina mibango misio ya soko nitu kwinda tuitonya ubrand iyo skila si utewa leusu utena chemical katika masoko na be mibango ya certification ni bagenda be inspector tonyo thiu around your settle liula wimeto kioski nikiwa katwa katika lab yake ke analysis ya sisi kana niuo faida waitumikite na yo isilawa mina andume ki amweki demand yenda yeji ulumbe wa supply kwa utethea kuthosia kwa liua kuenda kwela isi actually onanduka bika iso kwa mama nyabala we onaita market ya at the source pa mondani kwa utethea twina opportunity especially ya muemi especially tamuika nuze muika yutu twendo create employment na agroecology neyo create mianya mingi vyo ya mawia kwisila umethia wa maliu ala maimetwe na nimeno mate kutumia sumu. Asante. Na hindi musiaisia wa Mutongoi TV tukukite mwakwa imwe kuma ward yake county ya Makueni tuina Joseph Mbithi kuma BioVision Africa Trust kilungu ni kilimo ai na hindi muthenya wa umonde tuina field day kana muthenya wa aimi kuka na kusoma maundu meki wathukanio pengine Mbithi kwa mundu either kwati anaitwa kwa OU kwa mwelesie umita masaku na nuenda uka ba mbakoni wailite olikila kana umite na wote wailite kulikelawa katwambie na la maumete wote wauma wote woka nginya either ubranch wabika kola ulikile wisileke uke mutulani sokoni no tamba takuma mutulani sokoni taukite kabione nikana uke site ya mbakoni alana mama umete masaku kano ilobi woka kuma masaku umete ilobi oloni kwenda kwisila Mombasa Road athe oke divert au meleka tomane athe oke muma asile yaitha au maya ithoke mumando na wabika soko wita waka muane we branch uke bandu beta waka bione na munda wakwa kana nitwani na kabione primary ndiba sana kabione primary actually ona we kabione we ndote wa wasia wa bala pe site no uke
peta wa mbakoni na ona wakulia mundu bunzeane no kukwathia mundane kana waweta kwa mbithi no kwathiwa kou alama okite na thocheni kana moke masome kisomo ki tunenanie nundu siola wibo twinela ita goodwill kuma kwa county government ya Makueni nundu momeuka ground mekala nthi na mwemi manenanie tina wa kusoma kisomo kuona kila kiende nikanaweza ithi ya mwimi onake ni wauma ba ena mwikio kana pe mwia umusubite wa nima we Makueni nikana withi ni wathi kwambia wimio esi kana ona katika mwia wimi ni cover ou we muthocie uke tutinde na kuba usome umeba ukeke kila chailite kwekwa katika wimio wa agroecology na we twenda na twika kibathukanio na andu alama se ubasisi ndu isu cia kuima mentha ba katika ka few day ne kana withi ni wona ni chao waile kwika ni kana withi ni wongela ngetha yaku asante ni twathocha mwithukisia witu na muimi mwenzetu ule kwenda kuka ni muthochi twiba nginya saa kenda cia muthenya ni kana withi ni twanena ni na twasoma na indi edho wene kulio watu cia no tumekwisila ili tukenda imwe itano na Joseph mbithi no kwithwa isungia ikule akune wa few day yevo baikuiba ni manavyo uko some ni kana ona kukavikia kwa ilia monda waku otondo kuona mbithi ailitie wake na indi mbithi agroecology ni kusisia mono maundu ma climate change kana mawali kumanzebe yoni kitwaili teitha mono tuisuania yolua mawali kumanzebe la mekuo yela tukwema nitwaile kusisia mawali kumanzebe nundu wasisia katika sindu imwe ila siendeka katika wimi kindu chambe tambua nini na ila tutume agroecology neje ututethesia katika practices kana maundu amwe tukwika katika wimi usu maendea na kuola mathinasu ila tu effects to the yanja mathinasu alame utu affect direct kwa agroecology no sungio kwisilanzia imwe ila tu practice kana nze ila tu kwika cia kuolanga nundu no kwithia ne tu kwendethia andu mabande miti niwe sinesa kana kithio miti kula kubanditwe miti ni kuanesa kwa utwa banda miti ila nenzie mwe tu encourage kana tu some katika agroecology niyo tutethesia kuola mathinasu kwa kiune kimwe cha keli no kwithia nundu wa maubendu kumanzebe kwina mauwau mamemea mandu na tumidudu twekibathukanio na yu wasisia katika agroecology withia ethano sisia mwemi uimite kwake akabanda sindu ta herbs withia na moringa na sindu ingi na kuyanesa nutrition ni twaendeana kuola nyau mathinasu amwe kwa utethia agroecology yeyo kaji na mausungio maingi ma ubendu kumanzebe na nundu wasisia kundu kwingi kula kwithiwe kwina ubendu kuanzebe ni kwatia ebinde yo bwetina no kuona kwina munyao mwingi indo cia kwa na maundu maingi kwou taka ni twimite na tukeka maundu tukeka practices imwe ila si wetetwe ni mwao wa agroecology twenda twi safe kana twenda tuolete mathinasu nondo wethia ethane kiguo nituonia iminenzi ya yibela mailo ketha kiguo kethia mbuga nini bado tunakucha kwa sustain nitwa matapia ni miti mithemba iba maile kwikia kumu ndani ukethiona kwi miti kuku twina ngetha nitwasi asindu ta tumidudu nyonyi na sindu mbinge ila siendeka ni mawethio lukonekana withie ni balanced kwa agroecology ne ni nduke mweyu tumetota nduka kwite sindu cionthe ila itonya kutethesia kukitana na ubandiliku wanzebe kana mawithio luko kwanangika kwa twikulia mwemi alikeba eshua kana amina kuima uimio ne uimi ututethesia kwika sindu ila cia ilite
pate ngalama nene nondu ngalama nitumisiasia nondu ukaimote utala ngalama wethia andu namanyakana we mean but ila wasise wethia ngalama ila uimite nayo ni nini onakuta muimi ila wakwata ngetha mbingi ni wewe amoyo na agroecology yetu ya undu ende na kuseuvia muthanga waku niguo ngalama yaku ya umithia yende na kunyiva na wasuvia mawithi uluko na wethia itwakwata ngetha nseo itonya kututethia na ikatethia njia wasito. Asante. Nthini wa mundo waku munthi aimi maumite kundu na kundu kuga kusoma maundu meki wathukanio ndisikana bahau tuini atuimaku na mono moka kuisa kila wikite na pengine ni makumbatilitie uimi wa agroecology. Actually katika muradi ula tuneka nitunekie muradi wa regenerative agriculture ila no part ya agroecology na atuimakwa on the aingi baala manthiukite pe group meto emio na wendo nebinda no kiloba ukono mutu iwoba no ngiwoba at least ukamba kwitikila kana agroecology neje kuthukuma ko ne makumbatilitie oemiosu ni kana withie ni makwata ngetha nseo na twaendea na umasomethia tukona imaende na kuona umuhimu na wasisia twende na kwenda tunga nthi jitu ba kana yu county no twenda mitunga uimi bala watu watene ona etha twekuo miako 5 but ni tukwenda ku make sure kana ni menu ikenda ya utethio na kila mundu ni waima kisio kwake na twaima kila kilungungu kwe cha mengo monza yolo ayana chenda kina liu utona nthi jitu ya binduka tukethiwa na liu akuyana na tuwekana na kaula tukukita wese yu twende na kukita kaua kwasya twena liu yanete baanthi jitu nundu nao tuwekweka sindundu cia ileta kwa unundu twina strategy ya national government na twina policy katika county government itu akwata ne ithio nthe twakwata na moko ukona maundu mentha mela isi ba kwika sindu undu ciathiwe ko twithuthia aimi tucioke uemine kana tucioke kuima undu twaimatene na be msemo wa Swahili mwacha mila ni mtumwa kwa hiyo twikwenda kwenda twi ngombo cia mauimiala mateo tutethia twenda kwenda tutima uimi wina lato uimi ututialilia no emio tunenge ombesa mabukoni na baiki ndukisiota kwenda wina kana afya nzeo uthiola munene jua kumbe waile kwevunia ne kwenda wina afya kana wina uima wamwe usu uthiola munene ndo omonde wingosi kana watembea ba hospitali wasisia mauta cancer wasisia mauta diabetes wasisia ngalamela malika tukamisia kwesila leune nondo twe our food is medicine leune ndawa tukamisia wono na ngalama mbingi tukukitia cia kwacha twendo wa machine ya chemotherapy twendo wa machine ya cancer ya kweka maundu maingi yutuka cut cost isu kwesila kuemanesa na kuyama leuma seo with ambesa ile ingi kweka development mukwaseta infrastructure with ambesa imwe twisonje tukeka maundu ange na katika ndimeno ya agroecology ila wasisia nzia isi otwa waeke tukamwoketha kiu tukekea meundani ona ngalama ya kumaintain bala ya oleka ni waweta yulu wa ikundi si bao toine na sikite nesa yo ikundi tona kutethesia hata kwa ilia ni mae ya agroecology na muimi endini wa kikundi atona uthethe kata kindu chambe ila muimi katika kikundi wethia kukuna maundu mela isi nundu ethai kumasomethia we masomethia me pamwe wa maete pamwe wa masomethia wa subia resources cha kuthiuka aimia ingi cha kele ila maumithia leu me pamwe kuthocia marketing nenda yela isi kila kingi aimi mainena na wasio mu pa yundu mateka etha no kwenda maybe kwika maundu ma kivu twase yutwe na ikundi cie kuema ila cieka public participation sigi ikundi cia county government twenda mutu nzie silanga kana mutu eke ba tuketha kiu kingi withi aime kwithukiwa kwou asoilima
acha umoja ni nguvu ila tuwe pamwe twina binya wa kweka maundu na maka muthio ba mundani meke kundi kuseubia mutau kana kindu practice imwe ila sikwe kwa bana emi masika kwa laisi pyo kwou ikundi nenzia ngwatanio na sie binya muno nitonya kweka sindu ugethia si laisi kwou nethuthia emi tulike ikundine nikana withi etha service twe kwata twe pamwe ona umundi tukasia tuenda service ya kunengo ibande ni serikali na tuyasia twina kikundi wona moma umaba yobisini makoka kikundi lakini wewe kata numbers lakini wewe uende ba ubisini kanengo service kwa ukikundi ne chabata ko ni joto uthuthia imi nikana withi ni twakwata na nikana withi kukuna maundu mahinda mela isi asante mbithi twesika na baikeno kite challenges pengine mathina meba loko manana mondini wa wemi waku kana ndini wa ilo bundi cia aimi ulo aneme ni mathina meba pengine uko manana chambe niwisi nimeno andu ainge nimesi yebinya na andu sometimes maenda kindu kila kikwambia na binya menda kindu kila kina nyao kila isi kwa une wethi ya ila tumeta mindset kana kubinduka kwa akili kwa andu saa ingine kwenda kwe challenge cha keli nondo wa competition ni menu ingi conventional niwethi ya saa ingine mena mbesa kwa huu tithia ni madominate ta radio tumeme kula kuonde nondo mena mbesa na labda ila mekuete kisomo taki matoka mainenge farmers on reimbursement kwa unose muhimisa ingi bala oni ndo kwata kaindu noni usemba kwa utethi ya unit wa kwata challenge nitwambeo ukimwa nini mesu lakini na itu tuye aemi pala penotethio na bena une koni bala ukwata kindu ki ukutethie bindesa ni twenda akonia muhimi utethio ni webinda yanata no sepe mundu ne osisi akindu cha short term na pe ongio ne osisi akindu cha long term ko uyethe netweka ali netwenda na binda yomo na nitunekalile tujeso kwata strategy ya agroecology na wethe ya labda competitors maitume na mbesa ni matonya kutetha serikali kwika miradi muno tethe ya serikali ni kumanenge audience nundu mekweka sindu tajibu kwa isu ni challenges mwitu kwata katika uemio but na kindu akamba maasi akindu kila kiseo kikuya ebinda utiso chona kote kicha mituki kwa ukaba ukakue binda no tinda no sungi wa kwikale bindesa kote kwenda kindu cha mituki kitekue binda asante ni wa watayi ulwa policy makueni mena agroecology policy ni sima sako mena yo mibango yobo na kitui mibango ili hata masako ni county imwe ithita about vision twina obisi tuthukumana imi na masako ni manosi etambia kwambia actually ni manambiye mekela ita stakeholder mapping mamina na stakeholder mapping yuneona ni manase ubisie mase ubetie la ita wa technical working group ila yende na kuseubia la ita wa first draft na elewa kuma kwa shirika wa pela na Inades ni tuko na timu ya masako yukite kweka benchmarking mamanye undu makuene mekie ikana makwate policy kwa nitukwenda na technical team ya masako ila yekuka yena partners maito alameta wa Inades formation na nimekuka kuona undu twekie na maisoma nikana withie ni twaendea ni maendea na kumanya ninzia yiba maile kutumia nikana withie ni makwata policy yo na kituibe mubango nondo twanena na programs BioVision twina program kibathukanio ni twisikana pe program yitu ya iyo ila tumeta ecological organic agriculture ila ambiye muradi wa livelihood ulawende na kutethesia andu ma kituma andu ma withia wa nzuki maithia mbuku na mbu cia yia
na ni maendeene program actually ono munthi kwina World Bee Day yende Mombasa na twina team ya farmers maumete Kitui me Mombasa makuite sindu cia nzuki kuma kwa project isu yende ngaliko cia Kitui na serikali wa county ya Kitui ni tukwatianite na huo na anytime twina mashirika enzetu ta kina Pelham nitu twende na kwikia mibango nikana tutetheci Kitui although ithi twenda initiative ikauma balabe enenthi undu Makueni mo maicie ni mekwenda agroecology na twa matethecia na masaku ni manaweti kwa ithi muno ithi twende na andu ala ne mume kuma no wendi kana me kuma no woni wa makwate policy nikana withie ni twa matethecia ti ithi tume nayo uciola wibo eka umwene nthi enthe nawe wina demand ya kwenda kumkwata mwea uzu wa agroecology nikana atonye kutetheka. Asante. Mbithini nisi nwenda usemba nikana withie ni wombania chathi ni kwitha ini cia ini mangi ubika nikana twambisi muthenya wa umuthi pengine utumani waku kwa mundu ula unwitha ivika mawonanio ni ama umuthi na mundu ibaya musini na unwenda ubika ba utona mutabiata. Nienda encourage okay yone nundu nitukwenda kwika sindu ciekawa ambe kuona ithi tuciokete ethani meele twisevia maliu ala maseuva akanyua sulo kietwe akakomana na kina peka na keanie kubika yu no nisi no kwenda yu okay waseuvia kina utaseuvia wonundu process ya kina kikawa no ikisama oye mbemba ile cia utheucha wone maliu ala maimatene nundu asutu acioka bau ni wetu kwenda twambia kutangia meitu nundu meenda mena pinya wa kutethecia mwe waku kwiciania na mawu na sindu mbingi keli uke bau komane na ataalamu kibadhukanio usome yulua ni meno ya agroecology no yicha metho ba mundani kidogo usijecha uke kibadhukanio ba mundani kwa uwe muthochia uke usome twikale naku na wena na serikali ya county umetabio ndu kwenda maundu maku mawimi mentha meba twena waziri ba umutabio kilo kwenda nikana withie atenamba kuseuvia budget ethabe kindu wongelela ni wakua ba athi kuongelela nikana withie twatetheka time. Asanti na indi okwo kubetulikania indi bake twine ba na mundu lo nwenda ubika thini wa mawonanio tona ubikata na indi uimathocha ba twendwa ya Mbakoni ila katika sublocation ya Mutulane ward yake county ya Makueni na nibo tukwinda tutenda kutabia aimyo wa mwea wa agroecology ula tunabetithisie na matona sindu imwe ilasi omwe one ilasi ikitwe nikala withie ni maelewa nesa ni mwea usu na maikomana nandu meke networking ukomana na mundu labda weka marketing umanye baloto nyo market sindu cia mundu se upasie sindu cia wemiosu wose namba ya simu mu interact no tithia ni wa soma na weka maundu maile kwikwa no isoma maundu maingi nondo treated stakeholders kibadhukanio na kuma ba unene sikana ro uma ba oilio ndu wokie no kuma bana kindu tonya kuthigweka kwaku kana kuthigusomethia mutui waku. Asante. Na no tukwenda na soko no woke bana utonyo tho sindu ta masungwa yemetwe na wemiosu kwa emi kwenda maete sindu nikanoka ewe musamo nundu sindu imwe nethi ni cia icie musamo nundu akwitha tiyo siema kwanza ela ya ilete niguo kwa twamina kubika section izu wenda utonya kuona sindu mbingi sikibadhukani kwa une tuthoketie mwemi wonthe ni malilikanio la umete na masaku wabika soko wita wakamuuane yembe wa muumando no divert woke kabione na wabika kabione school tuiba kubena kabione primary school nithe twe mubakani wa masaku na Makueni kwa aimingaliko cionthe na thoche kana moke masome ula umete wote ambata ethando kwenda tumia kamuuane no divert ile kola ukoka ke ukambata ukalika kabandene ukoka Mutulane ukambata ta ukitena kabione woke bamba kone. Asante. Na indi usuni Joseph Mbithi tukwikite imwe kwa imwe kuma ward yake county ya Makueni
wala bena muthenya wa aimi kana farmers field day na kilelo cha umuthi ni agroecology in action kana twenda kuona agroecology yone kuthukuma yithukuma undu tuna kwitha na mithanga misio miundani itu miunda itu na kumisio na mawali kuma nzebela mevo na itu nenga liula wailite na hindi kwithiwa na thriving community kana kwithiwa tuende yenesa thini wa mautoi maitu na hindi kilungu hicha kilimo ai ketwe kwaku ni BioVision Africa Trust alanimo amwe mombani tichathiki memwamba na makundi yangi ta GIZ Biba Pela Mkenya kati wangi na hindi ethi wanovika vamba koni muthenyani wo mundi witho isoma maundi kwa thukanio wikomana na makundi asu umanemeka hata maovisa ma uimi kuma serikali ni account ya Makueni meithi waba kuelesia muimi yoloa agroecology policy ya Makueni ibikite bani yambio thukuma yetethia muimi hata kwa winde we muthochie ni wewe kanava inde bi uka usome maundi mekwa thukanio ni wewe kana ni beitho sindo cia muondani ciemetwe na nima ukaani kana utone uthoa ona kukasame na indi uyambisia nima kwaku ni kana withie ni wa ilia uimi waku na indi wewe twikilangithio kilungu kitu kiokoni cha umuthi ati omwendoni wa saa mwonza iteza tikukia imwe kwa imwe tuinania na mwe mama officer kuma serikali ni account ya Makueni ondo mwe na ataalamu ala meitha maumite makundini make wathukanio hivyo BioVision Africa Trust ala indi ni mumatethesia kukwetea kilungu kimwe kwa imwe kumava KA county ya Makueni ukethi wana ikulio na ondenanie na BioVision Africa Trust kwesala nambani ya simu noti mwonza imwe itano inya ili inya thandatu noti 0715 422 460 wina kikundi na uenda makwatiene naku kuna nambesu kana otomani mkuvi na nimeithi wa maisungia otomani waku nyeni tawa Robert Mutuko na hindi ni kuendea kotinda nesa tiwa nesa na hindi kati utunge mwakwa imwe dhini wa studio sito ni kana uende na ukwata iliungu sito tinda nesa.